Petrovdan je slava Šabačke saborne crkve, a veliki broj vernika danas je posjetio ovaj hram. Ova crkva nosi ime svetih apostola Petra i Pavla, a od najranijih vremena proslavljena je uspomena na ova dva apostola. Po predanju naše crkve, sveti apostoli Petar i Pavle su mučenički postradali u Rimu za vreme cara Nerona. To predanje kaže da je to stradanje bilo čak u isti dan. Ne slaže se da li je u pitanju ista godina, ali isti dan jeste, to je 29. jun po starom kalendaru ili 12. jul po novom kalendaru. Još od najranijih vremena crkva je pokazivala posebno poštovanje prema svetim apostolima Petru i Pavlu, tako da su među prvim velikim crkvama, bazilikama koje Konstantin podiže posle slobode hrišćanstva bile upravo crkve posvećene Svetom Petru, to je Lateranska kapela u Rimu i crkva Svetog Pavla van zidova grada Rima i crkva svetih apostola u Carigradu gde je Konstantin i sahranjen. Petrovdanskim slavljem završen je Petrovski post i obavljena pričest vernika, a ovaj praznik u Srbiji se obeležava kao slava mnogobrojnih pravoslavnih porodica. Danas se završava Petrovski post, post koji traje od ponedeljka druge nedelje posle Duhova do dana praznika svetih apostola Petra i Pavla i danas ono što je kod nas najznačajnije u našem gradu slavi naša saborna crkva svetih apostola Petra i Pavla. Svi znate kakav je srećan moment za svaku porodicu, dan krsne slave te porodice, pa eto, zamislite sad kako je svečan moment kad najsvetije mesto u našem gradu slavi svoju krsnu slavu i svoje zaštitnike. Na neki način sveti apostoli Petar i Pavle su zaštitnici ne samo našeg hrama, nego cijelog našeg grada. Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika, a svete apostole istovremeno slave sve pravoslavne crkve koje poštuju julijanski kalendar. Praznik svetih apostola Petra i Pavla ustanovljen je kao pomen na stradanje apostola u Rimu 67. godine nove ere.